Convenience radio. Sesiphakathi nakanjani tshela abangani bakho betshela abangani babo ukuthi siphakathi ke manje. Emzuzu njengamanje emthathu libumbena phela khona nesishagalolunye 3 minutes past 9. Emhlanje ebusuku madoda sisho ngempela sithi Philishumi nani insuku lapha ku November 2020. Angiyokuthatha nje ngiyoze ngiyokubeka lapha ku 10:45. Sibeke njengamanje usungenile ke manje kuhlelo lakho usungenile uphethe mina ke manje sifisa ukuhloka umsimakho. Athi umhlokolo zongahloko zokuhlokoloza umhlokoloza wathi wahlokoloza wahlokoloza umhlokolozi. Anokwathi bombo njengentolo lobana kwava umsebombo. Umntombi zimqoma phambi kwasazi lokuthi umel best. Mina kehle. Kanti ingoma esigena ngayo ingoma izwayo njengamanje ethi Perfect Wedding. Ile album entsha yemfezi emnyama. Athi unqasha ukoma ngavutha futha ngabhoda baselogogo eminyaka ama-80s. Enyoka edla isituthe nempisi yayo. Usuka amadoda imfezi emnyama ekhufisa ukuthi ngoba yasondla kuzoshuba. Mina kehle. Uyabona namhlanje vibe phezulu namhlanje vibe phezulu lalela. Njengamanje sithatha nje lethuba sibonga wonke umuntu ongenile njengamanje emsakazweni wakho iyona lapha na Convenience Radio. Sisho ngempela sithi ngiyokuthatha ke ngiyoze ngiyobeka lapha ku 10:45. Ake ngikhuphuke ke manje. Ngipheka phansi ke manje kuboba umfana wepiki. Athi umshelo wentombi bezibakhala bomama bathi maye. Engqabele indoda ahlekwa. Thokozela ingoma 5 minutes after 9. Usuka tshela wonke umuntu ongekho njengamanje ukuthi yaphuthelwa. Hey yabona ke manje yashuba lalela usuka madoda yabona kuze
segiya ngisho indoda yabadoda roommate wami onguswati uyagiya uthi lalela silokhu sikhupha kanjalo 0848945463 wonke umuntu osengenile yabona nginomfutho wenziswa abantu esebengenile njengamanje bavele bangenza ukuthi ngibe nomfutho emsakazweni yakho Convenience Radio siyabonga phela ngokusixhasa haha Ngifike ne playlist engiphethe nje ne playlist ekhona njengamanje iyashisa lento mina kahle Dalhleko nami ngiyazabalaza nje emsakazweni yakho Convenience Radio umzuzu njengamanje ayishiyagalombili bumbena lapha nehora leshiyagalolunye 8 minutes past 9 o'clock kama nami ngusifisa ukuhloka msimango makuthi usanda ngena ngiyakubingelela ngiyakwamkela Convenience Radio ulahlekanga ngiyokuthatha nyoze ngikubeka lapha namakusele emzuzu e15 ukuthi libumbana lapha nehora leshumi Yabona ake ngiqale ngibabuke lapha kuma comments baningi abantu abakhomenta njengamanje uphakathi ke lapha uyena uZola Sinqobile uthi hello Sifiso hi hello danke ephakathi ke lapha uPamela uyadansa kuphela danke Mpamela mina behle awusangikhona kusho mama Mfiyana Flip uthi wena sibone khona ephakathi ke lapha uPamela ethi wazwa nomfutho bo nasoke ephakathi ke lapha umalume wami uthi hey umncane kabona ukaqonela ibongo ifanele mina angisazi umalume wami ke lapha uya ke lapha noPTZ etshatsheleni uthi yena igama lakhe ke lapha uncomo lentombi lokuthi what nice awukhuphuka DJ kusho lapha uPamela awuntsemple lomthida ayi bangene mfana Mileketi uzamantungu amabasi uthi awefiso danke ushunwe positivity gijima umhlokolozi awuthi ngizama ukuyibona gijima kusho lapha uthando mhlase danke ukabyami ephakathi ke lapha nomlondi mabutho wangabi khuphuka ho yabona ke awuthi ngiqhubeka ngifunda ama comments ephakathi ke lapha Angiboni ke kahle hayi awuthi ngilungise intambo zami ngiyabuya naso yabona ke sengwabone ke manje ama comment awuthi ngiwafunde kancane kodwa ke njengamanje emsusile ishumi libumbene lapha nekhora leshagalolunye 10 minutes after 9 emsakazweni wakho yona ke lapha Convenience Radio nangundondo zesonto phansi le eshowe uqhosha ngokwenze kwakhe uphethe ke lapha mfana kaCeza umfana wangakithi madoda le qaqeza bathi ama type ngiyazi nizogana kudala ngoba ninama type niyasiyaka thina nithi nifuna ama type Sokana kala ngoba namathai Sokana kala ngoba namathai Sokana kala ngoba namathai Sokana kala ngoba namathai Sokana kala nje ngoba namathai Sokana kala ngoba namathai Ngizokana kudala ngoba namatype usho kanjalo lapha noqhosha ngokwenza kwakhe lalela ingoma emnandi vibe phezulu Convenience Radio
njengamanje uthi ngizama ukufunda ke manje ulive uthi ngizama ukubafunda abantu bengithi angeke ngibafunde ngithi uma kancane kodwa ngingathi babhala babaningi abantu kubuka DJ kusho lapha uPamela nomnqonde uSempu lomjida ayibangene mfana danke kusho lapha uBecause Gumede awefiso uzamuntu ngamabasisho kanjalo danke mbulase wenkabi khuphuka mane kusho lapha umlondi all the way from UK Zedan umanene Alnela danke phakathi lapha uBoyikayiso hey I'm listening usho nje ngesilungu kanti ke uphakathi ke lapha uyena uLinda undungubani uthi yajikijela nkabi yami here in Greece we appreciate your effort mina ngihle kanti ke awuthi ngiqhubeka ngizama ukufunda abantu fasting ngizama ukufunda abantu kuze nginikeze ingoma emnandi kakhulu mawusonta ngena siyakwamukela emsakazweni wakho ayona ke lapha Convenience Radio imsuzu njengamanje iyi13 libumbela lapha ekhora leshaka lunye 13 minutes past 9 o'clock emsakazweni wakho Convenience Radio hey bavele bangena abantu akangigijima nayinyamazane endida imkhono yenzani baleka nenxeba namathela mfana kusho Because Gumede danko mfaka msima ngokhuphuka gospel wangfonela nge-DVD wemnganami wangfonela nge-TV yini ufuna ukubonana ondaba zabayabasha Ayikazubani wathi maskanda ukho mnandi anele maskanda umnandi ngaleyo ndlela uthi ngikhuphe ngifundela abantu ke manje uyena ke lapha gospel uthi emfoka msima ngokhuphuka danko ephakathi ke lapha uzolo sinqobile uthi yayishaya ukuthi angikhale isifiso lila ondaba zokwayo njengamanje abazwayo bathi wangifonela nge-DVD wangi-DVD yanje edala ufuna ukubonana it's my first time to watch a live kusho gospel sengishaya kwangena amapedi la nathi kwenze njani ngikhanti ngithi hey phela madoda sekushubile Convenience Radio umsakazo wakho ungena kuwe mawuthi usanda ngena siyakubingela siyakwamukela emsakazweni wakho igama lami ngusisa uHloka Msimangu ungidivitela ngithembini wasiyang-DVD nje manje umsakazweni wakho yona Convenience Radio imzuzu kamanje ayishumi nesithupha libumbela lapha ekhora leshaka lolunye 16 minutes after 9 uyayishaya ukuthi angikhale bese ngifundile leyo uthi ngifunda amanye phakathi lapha kwamsani fiso danke mabizo
ephakathi ke lapha uPamela uthi hey sacela udedele mina kehle ephakathi ke lapha uSiphelo uthi mola msasazi danko khuphuka lapha ukabi yami hey laba vele babaningi abantu ababhalile wamfonela ngomvividiyo darling uyabona ke network iyahlupha inetwork iyahlupha kodwa sesibuyile uthi akangigijima kanjena bona abantu sebevele babhala bavele bangena mawusanda ngena emsakazweni wakho Convenience Radio kuphi na kuphi lapha ekuthola khona njengamanje ngithathe lethuba ngibonge nje ngikubingelele futhi sibonge kakhulu ngesupport esiyitholayo ake sigijima ke manje sibheke phansi kwindoni ethi msheli wami mana sengizoqhama manje buya kimi buya ungabusadesha mfana sekonakeke ngakutshela ngathi nanohla kuzojika izinto sijikile izinto manje emsakazweni wakho Convenience Radio inkomo izwa njengamanje indoni ethi buya msheli wami njengoba ungibona ngigqoke kanjena njengoba usibona leskipa iyona ke futhi isikhokhe sangigqokisile isikhokhe ke ngizokutshela ngayo ke kudala sasazi kusho lapha ugift awuthi ngibafunde bengazi bethi ngiyabashiya abantu ephakathi ke lapha nogospel mfana kamsimango khuphu danko ephakathi ke lapha ufifi futhi sengivuka usinga kwachitheka idash angisadesha mfana sewona ke uphakathi ke wami uza mambo gcwabe awuthi ngibasukumisa kokugcina I saw someone like you or to you I don't know TUT Akela ya mhlambe bekuyimi ngiyafika lapho khuleka indawo zami zonke lezo ephakathi ke lapha uzamamba magcwambe uthi wendodana sonke danko ngiphakathi ngiqala ngqa gospel siyabonga watching unokwanda Zulu magela woy khuphuka zalo nazo usithepule danko zalo Bronco spray nginawe mfo wami Richabiseni umbongiseni Emmanuel ayizona lo baba wethu awubuya msheli wami uyongifitha sengikhona sengiright ke manje ukuthi ngingaqoma msheli wami kusho lapha na indoni imizuzu njengamanje ingabasho 22 imizuzu libumbe lapha na ihora leshagalolunye 22 minutes past 9 o'clock emsakazweni wakho Convenience Radio bakubukele base Cape Town abantu ngizowafunda manje ama comments ake siphinde futhi manje le show enmanzi abomvu
uyena ke lapha noqhosha ngokwenza kwakhe uphethe into encane kule ngoma uthi ifika iphi ifika ngayibona Black Facebook FM ngayibona Confidence Radio kodwa ngisayibona manje mina kahle hawu Beluza wenisho nefifika yakho ebengibona ku-Facebook ngaze ngashiya umngame endlini hayi so hayi ngiyayela Beluza wenisho nefifika yakho ebengibona ku-Facebook ngaze ngashiya umngame endlini hawu Beluza wenisho nefifika yakho Awuthi ngifundele comment unathi usihle uthi ke njena nathi safa la eLimpopo siphaka safa isipedi unzima mfana all the best danko uzamantungu uthi ungasikhohla masudumile hawu wathi ngikwi Confidence Radio umsakazo omkhulu kunawo wonke kushuthi sengidumile yikho nginikhohlanga nje ngibuyela ngami hawu Awubathi fika ishonephi wangibona washo ukuthi ukhwecile isiphele ngoba le futhi yabona le ngoma lalela ugogwami uthi ayibo wemzukulu ikhona ifika hawu Hawu Jesu ngithembe ngifika ngesikhathi usesephakathi Emsakazweni wakho Confidence Radio masonto ngena njengamanje siyakubingelela siyawamkela futhi imzuzu njengamanje ingamashumi 24 umzuzu ibumbela phela khona eshagalolunye 24 minutes past 9 lawo ngisendela isithombe ngabona itype yami kanti ngiyathibeka awusam lalela lawo ngisendela isithombe ngabona itype yami ngashona khona ngithi ngiya-Afrika kanti ngiyathibeka Elake kumuntu ngathanda into ezinhle uphakathi ke lapha uyanda emnconco uthi suka madoda sengisukuma ngashaya yodwa mina kahle Elake kumuntu ngathanda into ezinhle bese ngithi noma ngabantu mina ngothetha awungaphenduka ekhaya ebishi awungaphenduka ekhaya kodwa babami hey wena wangishuthela ukhwecile wathi unefika ngeza ngijahile ngithi sengiyothatha ligcwele ekhaya icala ekhaya sengiphenduka ihlaya ebhisho sho kanjalo lapha nokuqhosha ngokwenza kwakho uphethe into encane amsakazweni wakho Confidence Radio kuphi nakuphi bekuthola khona namhlanje konakele ama comment angingafunde wonke namhlanje bafowethu konakele kakhulu imzuzu njengamanje ngamashumi 26 libumbela phela khona eshagalolunye 26 after 9 indaba zokala nyazasa Hayi futhi njengamanje Mfistozi please do me a favor play a song of Ikhansela my sister passed away in November Ay ngizokudlalela yona khuleka hayi kodwa mase kunjena manje ake sikhuphuke sibuyela kwaceza futhi imzuzu 26 minutes after 9 umzukulu uyangithanda nami ngiyamthanda omunye umuntu kodwa angeke akubone lokho uyangithanda nami ngiyamthanda sekuthi omunye umuntu ngelapho hayi zalunga mithini Uxolisa inhliziyo nje lapha wena siswami uzolo isinqobile sengathi angalela ngokuthula lapha nosisi wakho kinga manje ingoma ekhathela ngizozama ukuyibheka
Confidence Radio mawusanda ngena siyakubingelela futhi uyangithanda nami ngiyamthanda kodwa omunye umuntu angeke abone umzukulu njengamanje okhalayo imzuzu njengamanje ngamashumi amabili nesishiyagalombili libumbe lapha nehora lesishiyagalolunye 28 after 9 emsakazweni wakho Confidence uzohlokoloza mhloko wakhe nayo network idlala ngayo ngizama ukufunda wonke ama-comment njengamanje uzamambo magcwabe uthi shodoza melekeli ugogo wami uthi hayi mina sengiyadesha ziyasha mzukulu network problems ugogo uyena usigqaba udlamini usho kanjalo akukhuphuka ngempela ngisibukele eCape Town melekeli sengise Cape Town Confidence Radio sisonke mayisani into kaManxele Mbambo danko sindawanye umsakazi uthandeka buyi madlala ephakathi ke laphana uthi ngibone kuthi bani ophakathi sekwenze njani manje la danko umsakazi uyena lapha umazi buko nzima ngisazama ukufundisa ama-comment ngokusheshsha nje ayikumnandi la ekhaya kusho lapha office Nefisompanza danko ibitho alisikuphi manje silanda usicebe idlamini inkosi yamagcokama senzele bona imzuzu njengamanje 29 after 9 awu uzongishiya wena uzongilahla Confidence Radio masanda ngena siyakubingelela sawubona aha Uyabona njengendlela engine-vibe ngayo namhlanje abantu ngendlela bangibona ngayo bavele bangena babhaningi ngenye indlela ke namhlanje bephakathi emsakazweni wakho imzuzu njengamanje engamashumi amathathu nambili bumbene lapha nehora lesishiyagalolunye 32 after 9 ingoma izwa njengamanje inkosi yamagcokama bathi ucebi uthi yey asenzele bona emsakazweni wakho ake ngigijime kanjena manje ngenxa yesikhathi ake ngigijime kanjena nangokuqhosha ngokwenza kwakhe namhlanje bengithanga ufuna ukuyidlala iplaylist yaqhosha lana uphethe ukhuzana uthi uzwa kunjani wesitha sami mase ngenza kanjena ethini imjunju sitha sami Uzabunje niwe mntu ongangithanda izinto zami wasikanyanje Uzabunje niwe mntu ongangithanda impilo yami mayithuthuka kanje weta kanje niwe mntu ongangifuna Kujamuje. Enhlizweni yakho ntomanje. Uyayizwa enhlizweni yakho ntomanje.
ngathi lapha khogwami uthi hey leyo ngoma idlala kabi masikandi une talent kodwa kumele behlike usulondisa amadanga ntombela danko ngase ngakuswela ntombi enhlizweni yakho ntombi uyabona siyabazwela abantu abangayifuni i-confidence radio uyizwe njani mayisidlala kanje i-confidence radio ithini mjuthi kodwa siyazi ukuthi niyayisupporta sibonge kakhulu futhi sakasodwa shama khaya Yana confidence radio usahleni nami sifisa ukuthi umsimanga umzuzu njengamanje ngamashumi 35 emva kwehora leshaka lolunye 35 after 9 ngizothatha nyozo yokubeka lapha ku quarter to 10 makusele nje imzuzu eyishumi nanhlanu ukuthi libumbane phela ehora leshumi ngizobe sengibeka ke mina usuqhubeka noza kwethu bekhona la ku confidence radio lokho siqhubeka kanjalo sisho namhlanje umgqibelo zingu 14 kuNovember 2020 yabona lo nyaka oyinkulungwane 2020 hey bakuthiwa 20 plans 20 blessing ngathi ayikho into ayiblessing ngazi awufuthi nyamzwela umuntu ongasifuni izothini imjuju mase sikhuphuka kanje ethini imjuju ngikhumbuze ekhaya kusho lapha ushezi ichubelile uthi wemzukulu ngiyakubukela la ngikhona njengamanje ngise United Kingdom danko usuphakathi confidence radio se United Kingdom lalela yabona ke ake ngenze kanjena ke manje nayi debt yabona ke mawazi accounting ke lapha khona lento bayithi ma credit side isikweletu ke lesi sithi sona ifika bathi wethembela makuhlahle ngibona ifika njengamanje imzuzu ngamashumi 36 libumbela lapha ehora leshaka lolunye 36 minutes after 9 sikweletu efika mina kahle how njengamasuthi
njengamanje 38 after 9 ingoma izwayo sikweletu uthi fika mela kahle ukho mnyana kunjani mabunje mala uyabona futhi njengoba uMaskandi umnandi ngalendlela njengoba uMaskandi manje bathi uNkonko goqa kathathu bathi inkunzi emalunda bayehla bese bayidla bese bayisukumisa bayisula inyembezi umajotho goqa kathathu madoda uthi umona wamaqoki uba ubheka njengamanje imzuzu ingamashumi amane kubumbela phela ekhora leshagalolu emsazweni wakho Convenience Radio usahle nami sisokuhle ngowami Simango isibongo bathi umhlokolozo umhlokolozo athathlozayo mhlokolozo yokuthatha ke manje kusene imzuzu emina nje vo nangu umajotha uthi umona wamaqoki mele bese yana ke futhi Convenience Radio sibonga nje abantu abathe basibukela sukela izolo basibukela masingena ne top 20 top 20 angayona ke top 20 le yani siwezi u20 zona ingoma engidlalayo kodwa angibali ngokuthi ngithi 1 2 3 ngenxa yesikhathi ngoba ngizogcina ngenza le yanto yasenjump number basibukela izolo sibonga kakhulu sibonga nabantu basibukelile namhlanje awusuka madoda uthi step in loyo lutho majotha uNkonko goqa kathathu kusho lapha usize ebutheleni sele nje imisuzu emthathu ukuthi ngiphume emsakazweni wakho yana lapha no Convenience Radio sibona mkusifisa uhlonga Simango mhlokoloza wahloloza athi abahlokolozayo awuhlokoloza mhlokoloza mele kahle danko mele kahle danko amajita abahleli nami lana balokhu bedansisa inyawo kancane bathi ngibakhumbuza leko la kube eMpumalanga yini ufuna ukuzokhuluma Convenience Radio umsakazo usahleli nawo njengamanje thina sesiyaphuma ya isikhathi sekuphoxa isikhathi ake ngiphume ke manje so ishawa ke uGatsheni lana ke uGatsheni uphethe uThibela wakaMpunga wasesibongo lalela kahle bathi ngomshana ufazi womuntu
Umfazi womuntu akashelwa sisiphuma kanjalo emsakazweni wakho yona kulapho la Confidence Radio tshela abangani bakho betshela abangani babo hayi futhi cut kusho bana ugogo usigaba udlamini ukutshela umfazi womuntu akusile icala kweyisa lento ushezi ichubela ihle uthi hey uyayenza lento omsakazi ubusiseke nje danko yabona ngizophuma makuphela le ngoma ngizokuhlalela kancane nje ngizophuma kuphela le ngoma oyena kala process ebuthelezi leadership danki baba uma ngiyemkhiza uthi bazalo ntomzoda benosipho angisazi ke ngiconfused ngazisola wayishelo ntombo wathi ngazisola la wela ngithi ngashela umfazi womuntu 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 sengiyaphuma mina ngosiphiso kuhloka umsimango sibonane ngeviki elizayo ngolwesihlanu nangomgqibelo mele kehle